karangiye neza neza. Nizere ko umutako wose mwabonye uko wari umeze. Ndabasuje cyane abakunzi ba Eugenie Family. Nkuko mubizi rero dukora ibintu bitandukanye by'umubiri, by'ubwenge n'iby'umwuka. Ndizera ko ngiye kujya mbakorera ibintu byiza nkuko byari bisanzwe ariko nkabikora kenshi. Utu no dukoresho ngiye kwifashisha. Umutako ngiye gukora uraburimo kano kantu ariko sindamenya amabara ndi bukoresha yari niyo mpamvu nzanye udutandukanye. Tungutu twaramenetse, tumwe twasigaye ahantu natubikaga. Dukurikire rero ngiye kugenda mbikora nkuko byari bisanzwe. Ngenda mbereka akantu ko nagiye ngakora hanyuma tugateranya. Kandi ndakomeza kubashimira cyane uburyo mukomeza gukora subscribe neza ndetse mukanankurikira. Mukomeze mukore share, mukore like, dukomeze kubana. Ntago biri kunkundira gufata video ndi kwifata ngiye ubwanjye, ariko hari igihe bizongera bigakunda kuko ni ngewe uri kwifata njyenyine, bigatuma rero bitari bunyorohere. Aka rero ndacyari kugakora ntikararangiye kubera ntazi gushushanya neza. Ubu ni akanyoni mba nashushanya. Muruzi gushushanya neza za ntunga yo kugashushanya. Hano hejuru ndaza gushyiraho utundi tuntu hano tuzamuka ibe yasokoje inyuma. Urabona utwamaze kuvamo. Aka ngaka niko gashyashya, kano ni agasanzwe. None rero ukuntu ngakoresha, ndafata runo rudodo rwanjye mpere gutya, ngende nzinguriza gutya. Ntabwo ndashyiraho akantu gatuma ngira bifata neza, ariko no kuvuga ngo ndagenda ngakora gutya ndi kugira ngo mube mubikurikiye taza kuvamo ntaragira. Noneho aka ngaka ndi kugira ndakazana kose nkuzuza hose hose hano gutya. Aha hose haba urudodo. Ntabwo hari kubona neza ariko murabona ahantu ngeze. Ni hano ngeze, ni kuvuga ngo ni kujyanishaho gutya. Nyuma hariya sindi kuhareba, murihangana mube muri kureba uruhande rumwe. Ubwo uruhande nakurikiye ndi kureba neza nirwo ruzajya ahagaragara. Murabona ko ngiye kukarangiza kakandi. Ni kukazana kakagezamo hano. Karangiye. Urabona ko karangiye kano impande zose. Uvuga ngo ko kamaze kuboneka, kameze nk'akanyoni kandi si akanyoni. Ngiye gukora ka kantu kandi njya nkoresha bike. Abantu bankurikira bo bamaze kukamenyera. Dore ngenda nzingurizaho gutya kugira ngo rero kaze kuza ari keza. Ngenda negeranya. Aka rero nako kugira ngo kaze gusa neza, ngiye kugenda nshyiraho utuntu hano. Nshyiraho akantu hano, nshyiraho agasaro,
nongere murihangana ndumva imvura iguye amajwi sinongera kuyashyiramo ngo aze neza kandi ndwaye giripe, ndagenda ndushyiraho gutya kugeza turangiye, nkomeze nkazungurutse nkazane nkageze hano, nkomeze kugataka neza. Noneho mwatureba utuntu maze gukora, maze gushyiraho, maze kudutunganya. Ntabwo ndamenya neza niba umubare ari utundi bukoreshe, ninsanga ari dukeya ndongeraho utundi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13. Nshobora kuza kongeraho utundi, biraza guterwa n'akantu ndaba ndi bushyiremo. Dukomeze dukurikire rero. Uhita ugenda ugakuramo gutya. Uri kugakuramo gake gake kugira ngo mubashe kubireba. Urabona ko kavuyemo. Noneho uhita ufata aka ko kuri uruhande, ugahita ufata n'aka ka hano gutya. Urabona ko kano uhita ugafata ukagacengezamo hano gutya. Dore akantu kavuyemo. Aka rero niko tumwe njya nkora, ngafata nkagashyiramo agasaro gutya. Umva ya mbwa irenda kunkubita nayifungiranye. Nkagashyiramo hano gutya. Tuno tuyawurute ntoraguye ngiye gukoresha utuntu two ku mutwe.
ndizera ko natangiye kumenya ibyo ndi gukora. Ndi gushyiraho gutya ngahita nshyiraho ka kantu kagize gutya, ndemera gutya. Niko kazi ndi gukora. Dore twa tundi nari ndimo gukora naturangije. Kuyemo dutatu. Biragaragara ko utu ngutu twose ndi budukoreshe. Dore hano haraza kuvamo akantu k'agasunzu ko ku mutwe. Nabibonye ukuntu nagakoze, nakazingazinze, nkagenda nkakora, noneho ndi kugatunganya neza. Harimo izuba riri kugeramo, ariko muri kukabona neza ukuntu kari. Ngiye kubereka ukuntu aka kantu umuntu agakora neza akazingira ku rutoki. Nzinga ndi kubara. Iyo umaze kubara imibare wateganije, ukuramo neza, wamara kugakuramo ugafata neza, warangiza ugashyiraho akandi kazungurutse gutya. Kamanze ngakate. Ugakata gutya, warangiza ugafata akadodo ukagahambiranya. Wamara kugahambiranya gutya, ukagahambira cyane, wongera ugahambiramo rimwe. Ariko sinzi nimba ijwi ryanjye uyu munsi aho navuze muri bunyumve kubera gripe ndwaye. Urabona ko maze kugahambira. Noneho iyo birangiye ugenda ukata tuno. Izuba riri kugenda rimvamo. Urabona ko kameze. Noneho ndahita ngenda nkata gutya. Gutya. Ngenda nditunganya gutya. Tugeze rero ku kandi ukuntu turi bubigenze. Ni ugufata kano narangije gukora, nkashyiraho
urudodo ariko sinarupfunditse, reka mbanze ndupfundike kugira ngo rutaza kurenga. Rero nk'udupfundo tubiri, noneho nkazamure, nindangiza mpite mfata twa dusaro, mfite urushinge hano, ngende nyuzamo. Iyo ndi gushyira kuri ariko iyi videwo abatazumva amagambo bazareba ibikorwa, nta kundi byagenda. Ijwi ryaragiye neza neza, urabona ko ndi kugenda ndushyiraho gutya. Ahangaha kandi ushaka gushyiraho utunuza twinshi rwose, udusaro twinshi. ngenda ndusumbanya. Ngaka aho karacyari kagufiya, akangaka nako ndi bushyiremo hagati, kankomeze nshyireho n'utundi. Mu kanya nindangiza ndatubara kugira ngo nze kumenya n'utundi tujya inyuma yatwo, ngende ndusumbanya, tugende tubisikana tutangana. Ndibwira yuko ariko nabijyanye kure we, harimo abatari buze kubibona hejuru. Ngiye gukora n'utundi twinshi rero. Udukoresho twose twarangiye, utuntu twose ndi bukoreshe twarangiye. Igisigaye ni ugushisha akamashini hatunganya utu tuntu turi bujya hano ku mutwe. Ubundi n'ibi byose nkabiterateranya nkahita nkuramo umutako, ubundi byarangiye. Urabona ko twa tuntu nakoze ntago mba nzi aho turi bugarukire, cyangwa se nanatwegeranije cyane tubaye iyanga. Ngiye gukorera utundi duturuka hano tukagera ahangaha. Murabona ko nyine naberetse icyerekezo cy'ukuntu karabo kameze. Karangiye neza neza. Nizere ko umutako wose mwabonye uko wari umeze.